Ya Dia betul. bertanya itu. Ja mata, Matsu-san, Indonesia jin to kekkon shitai kara, Indonesia go chanto benkyou shite kudasai. Mata Pisco-san oshiete moremashita.英語じゃなくてインドネシア語を勉強した方がいいの？インドネシア語、勉強した方がいいですよ。待って。インドネシアっていうか英語は、インドネシアって英語使わないんですか？英語はもう使わないです。でも、インドネシア語みんな使いました。Dia bilang maksudnya kalau di Indonesia itu pakai bahasa Inggris juga enggak. Aku bilang di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Oh ya. Makanya dia pikir di Indonesia itu lebih banyak pakai bahasa Inggris atau gimana gitu. Aku bilang Pisco tidak bisa bahasa Inggris gitu.